Soma ijambo ry'Imana. Some neno la Mungu Mu gitabo cy'Itangiriro. katika kitabu cha Mwanzo. Mu gitabo cy'Itangiriro. Mwanzo Ibice 47. Turasoma murongo wa 5 n'uwa 6. Mstari wa 5 na wa 6. Turangiriza kwa 11. Tutamalizia na 11. Gitabo cy'Itangiriro. Mwanzo Ibice 47. 47. Murongo wa 5. Mstari wake wa 5 n'uwa 6. na wa 6. Dusimbuke dusome kwa 11. Tutaruka kidogo mpaka 11. Dusome mu izina rya Yesu. Some katika jina la Yesu. Bahabonye. Kiwa sote tumepata. Farao abwira Yosefu ati, so na bene so baji wawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngutuze so na bene so aharuta handi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi nibuzi muri bo barukunyu ubagire abatahira b'inka zanjye. 11. Yosefu atuza se na bene se abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa aharuta handi ubwiza. Ndagira ngo muce akarongo cyane kuri icyo kintu cyagiye kigaruka, aharuta handi ubwiza, mu gihugu cy'Ramsesi uko Farao yategetse. Amen. Amen. Farao akamwambia Yosefu, baba yako na ndugu zako wamekujia wewe. Nchini yote ya Misri iko chini yako. Wape baba yako na ndugu zako sehemu bora ya nchi hii. Waache wakae katika eneo la Gosheni, na iwapo utawafahamu watu stadi miongoni mwao, wateue wawe waangalizi wa mifugo yangu. 11. Basi Yosefu akawapa baba yake na ndugu zake eneo la Ramesesi lililo bora kabisa katika nchi ya Misri, liwe makao yao, nao wakalimiliki kama ilivyo kazi ya Farao, ilivyo angazo la Farao. Amen. 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 Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 3. Abaefeso sura ya kwanza mstari wa 13. Abaefeso igice cya mbere n'umurongo wa 3. Abaefeso, urwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Waefeso igice cya mbere n'umurongo wa 3. sura ya kwanza mstari wa 3. Aravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Amen. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana Yesu Kristo, maana katika kuungana na Kristo ametupa kwa tukujalia zawadi zote za kiroho za mbinguni. Amen. Amen. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga na shaka humo, hayatakuwa manunguniko, humo inastahili Amen. Amen. Sibiremo ako kantu sindi butindi. Turudilie kwa neno hilo sitakaa. Turashima Imana kubwo kuba hano. Tunamfurahia Mungu kuwa mahali hapa. Turashima Imana yabanye natwe. Shukuru Mungu aliyekuwa pamoja nasi kuwa kane kugeza uyu munsi. Kuanza Thursday mpaka leo. Turimo turagana ku musozo w'igiterane cyacu. Tuko kwa mwisho wa mkutano wetu. Turashima Imana yaduhaye umugisha wo kuba materaniro no misi. Shukuru Mungu aliyekutupa baraka ya kuwa katika kongamano siku zote. Byinshi. Meneno wa mengi.
kandi bigamije kubaka ubugingo bwacu. tena yana lengo ya kujenga kazi ya Mungu. Turashima Imana yabanye natwe. Nashukuru Mungu alikuwa pamoja nasi. Turashima kubwa bene data twagendanye. Shukuru kwa wandugu tulikuja nao. Mushumba wacu ari n'umuyobozi wacu, kiongozi wetu na ndiye kiongozi mkuu wetu, na bene data baba evangeliste turi kumwe, na ndugu wa evangelist tuko pamoja nao. Shimwe Yesu aduhaye ubuzima, asifiwe Yesu aliyetupa maisha, akaduha imbaraga, akatupa nguvu, tukagirira amahoro muri kino gihugu, na tukapata amani katika nchi hii. Kandi turabashimiye ko mwatwakiriye neza. Tena tuwashukuru kwa sababu mmetupokea vema. Amazina yanjye, majina yangu nitwa Ngendo Christophe. Naitwa Ngendo Christophe. Ndumu evangeliste muri Foursquare. Mimi ni evangelist katika kanisa la Foursquare. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nataka kunena neno la Mungu. Turaganira ijambo rivuga ngo, nataka nanena neno lisemalo. Jambo rivuga ngo, neno lisemalo, aheza pazuri haruta handi kuliko pengine ubwiza. Uzuri. Amen. Amen. Aheza mahali pema haruta handi kuliko ubwiza. Kuliko pengine uzuri. Nafurahia baraka zo za ulimwengu wa roho, karama hizo nalizipewa katika kufa. Nafurahia baraka zo za ulimwengu, karama hizo alizipewa katika kufa kwa Yesu. Amen. Amen. Aheza haruta handi ubwiza. Mahali pazuri kuliko mahali pengine. Biblia yatubwiye. Biblia imetuambia umunsi siku Joseph yamurikiraga umuryango wiwe Farao, alipoonyesha familia yake Farao. Yakobo n'urubyaro rwiwe rwose muri Egiputa. Yakobo na familia yake alipoenda Misri. Farao kubera ukuntu yari yishimiye Yosefu, Farao vile alikuwa amemfurahia Joseph, mikorere yiwe n'uburyo bari barakoranye, matendo yake ambayo walikuwa wametenda pamoja, aramubwira ngo igihugu cyose cya Egiputa kiri imbere yawe. Akamwambia nchi yote ya Misri iko mbele zako. Utuze bene so, tupewe ndugu zako naso pamoja na babako, ngo aheza mahali pema ngo haruta handi kuliko pengine ubwiza. Uzuri. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yosefu nango aje kubatuza. Yosefu naye alipoenda kuwapa mahali wataishi, wabatuza mu gihugu cha Ramses, akawapa makao nchini Ramses, Goshen. Ngo aheza mahali pema ngo haruta handi kuliko mahali kwingine ubwiza. Uzuri. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Muri uyu mugoroba, katika jioni ya leo, Imana irifuza kutuza ubuzima bwacu aheza harusha handi. Mungu anahitaji maisha yetu ayapeleke mahali pema kuliko pengine. Mu buzima bwacu, katika maisha yetu, tugira ibyo twita bibi, kuna yale ambayo tunaita mabaya, tukagira n'ibyo twita byiza, na kuna mengine tunayaita mema, ariko tukagira n'ibyo twita byiza kuruta ibindi. Tena kuna mahali tunaita pazuri kuliko pengine. Muri Egiputa hari ahantu henshi heza, katika Misri kulikuwa pazuri, ariko abatoranyiriza aheza, lakini akawachagulia mahali pema kuliko pengine ubwiza. Uzuri. Umuntu wo gutuza aho ndiyo bagutuje ahantu heza. Mtu akikupa makao hapo amekupa makao mazuri. Amen. Amen. Rero inkuru rero tugiye kuvugaho, kwa hiyo historia hii ambayo tunataka kuongelea, ndayivugamo ibice bitatu. Nitayasema kwa maneno matatu. Iki gitabo cy'itangiriro dukuyemo ino nkuru, Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo hii tumetoa habari hizi. Ndakivugaho ibintu bigera ngo kuri bitatu. Nitatema maneno matatu tu. Igitabo cy'itangiriro, kitabu cha Mwanzo wakirezima mu bintu bine, utayaweka kwa maneno manne. Igitabo cy'itangiriro, kitabu cha Mwanzo kivuga Imana irema, kinasema Mungu muumba. Imana irema ibyaremwe byose. Mungu muumba vyote. Aho ni igice cya mbere n'igice cya kabiri. Hiyo ni sura ya kwanza na sura ya pili. Igice cya kabiri, sura ya pati ya pili, ni umuntu ariganywa na Satani. Ni mtu akinyanganywa na Shetani. Uburiganya bwa Satani, unafiki wa Shetani, tubona guhera mu gice cya gatatu kageza mu cya 11. Tunaiona kwa sura gice cya gatatu kageza ku cya 11. Sura ya 3 mpaka sura ya 11.
igice cya 12 sura ya 12 kugeza ku cya 50 mpaka 50 kiravuga Imana inaongelea Mungu icungura umuntu, Mungu akimwokoa mwanadamu, umuntu waguye, mtu ambaye ameanguka, umuntu wagushijwe n'inzoka, mtu ambaye ameangushwa na nyoka, yongera kumugarura, akimrejesha, yongera kumusubiza mu mugambi wake, kimweka katika mpango wake. kino gitabo cyose Kitabu hichi chote kivuga inkuru zikomeye z'abantu 8, kinanena maneno makuu ya watu 8, biografia y'abantu 8, ni biografia ya watu 8. nubwo harimo abandi bagenda Lao baza, kuna wengi ambao wanakuja ndani, ariko abantu principal muri kino gitabo lakini cyose watu principal ni kigizwe kitabu n'ibice hicho 50 kina sura 50, n'abantu 8. ni watu 8. Igice cya mbere Sura ya kwanza kivuga abantu 4 bakomeye, pati ya kwanza inaongelea watu 4 wenye nguvu. Kingine kikavuga ubuzima bw'abantu 4 nabo, nasema maneno maisha ya watu 4. uyu wa nyuma niwe tugiye kuvuga wa mwisho sasa ndio tunataka mu kuongelea. gice cya mbere Kwa sura ya kwanza, grupe ya mbere ivuga ku bantu 4, grupu ya kwanza ambayo inanena watu 4 ivuga kuri Adamu, inaongelea Adam, ikavuga kuri Abeli, anasema Abel, ikavuga kuri Enoki, inaongelea Enoch ikavuga kuri Noa na Noah. ubwo ni ukuva mu gice cya mbere ukageza mu gice cya 11, kutoka sura ya kwanza mstari 10 na kufika 11. igice cya kabiri pati ya pili ni uguhera mu gice cya 12 kuanzia katika sura ya ukageza 12 mu cya 50 mpaka 50. kiravuga hejuru y'abagabo 4 b'ingenzi. Inanena kwa ajili ya wanaume 4. Wa mbere ni Abrahamu, Mtu wa kwanza ni Abraham, wa kabiri ni Isaka, wa pili ni Isaac, wa gatatu ni Yakobo, wa tatu Yakobo, wa nyuma twasorejeho ni Yosefu. wa mwisho sasa ni Joseph. Haleluya, Amen, haleluya, haleluya. buri muntu wese muri Bibiliya Kila mtu katika Biblia yari afite icyo ashushanya, alikuwa na sura yari ama afite icyo kichapo, ashushanya alikuwa na kichapo mu gihe kizaza, kwa wakati ujao. ariko ndavuga uyu wa nyuma, Lakini nitanena kwa huyu wa mwisho. simvuga kuri Abrahamu kubera umwanya, Sitasema Abraham kwa simvuga sababu kuri ya Isaka muda, na Yakobo, Yakobo ya Isaac, utamvuge kuri Yosefu. nitakimbia niseme Joseph. Ubuzima bwiwe Joseph maisha yake bwashushanywaga ilikuwa na kichapo cyangwa se bwasuraga 100% ama ilikuwa inaonyesha 100% ubuzima bwa Kristo. maisha ya Kristo. Ndavuga ibintu 7 Sema maneno 7 cyangwa 6 ama 6 bigaragaza ukuntu ubuzima bwiwe bwasaga n'ubwa Kristo. inayozilisha maisha yake inafanana na ya Kristo. Kintu cha mbere, Cha kwanza yari umwana ukundwa na se, ilikuwa ni mtoto apendwawe na baba. mwibuke wa munsi Eliya, Kumbuka siku hiyo Eliya, umunsi na Yohana kumbuka siku Petero na Yohana na Yakobo bari kuri wa musozi, na Yakobo wakiwa kwa mlima, ubwiza bw'Imana bukabonekera, uwepo wa Mungu ukizilika. bumvishijwe rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, Walisikia sauti kinena, huyu kandi mtoto wangu mukamwishimira, mpendwa, tena namfurahia, ngo mumwumvire. mtii. Amen, Amen. haleluya. Mu bana Yakobo yari afite 12, Kwa watoto Yakobo alikuwa nao 12. Biblia iravuga ngo yaramukundaga, Biblia inasema alikuwa ngo anampenda, aramutonesha, akampenda sana, wamutodeshereza ikanzu, akamshoneshea kanzu. ngo bene si babona kuko yamutonesheje kuruta abana. Mandugu wakaona kwamba anampenda kuliko wengine. Amen. Amen. Yosefu Joseph ni umwana ukundwa mu rugo ni mtoto mpendwa katika nyumba, kuko Kristo kama vile Kristo yakundwaga ni. alikuwa anapendwa na babaye Mungu. Cya kabiri, La pili, urwo rukundo rwo gukundwa na data upendo huo wa kupendwa na baba rwatumye bagenzi be bamwanga, ilisababisha mandugu wamkatae, na Kristo gukundwa na data hata Kristo kupendwa na baba rwatumye isi mukunda, imesababisha ulimwengu kubera wamchukie, kuko data kwa mwishimira, sababu baba anamfurahia, yatumye abisi nabo bamwanga. imesababisha wa ulimwengu wamkatae. Icya gatatu, Ya tatu, Yosefu yaragambaniwe. Joseph amegambaniwa. Yosefu yaragambaniwe. Mwumve gutya ziraje ntawe hari ngo amfashije. Yes, ni Jonas nshaka. Amesalitiwa. Yosefu yaragambaniwe Joseph wamemsaliti kuko Kristo nawe yagambaniwe. kama vile Kristo amesalitiwa. Yosefu yaragurishijwe Joseph ameuzwa kuko Kristo nawe yagurishijwe. kama vile Kristo ameuzwa. Haleluya. Haleluya. Yosefu muri ako kagambane kose, Joseph kwa kumsaliti hivyo yarakiranutse, alikuwa mwenye haki Kristo nkuko yakiranutse mu buzima bwe kama vile bwose. Kristo amekuwa mwenye haki katika maisha yake. Haleluya. 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 Yosefu Joseph
inzozi z'ibyari bimwuzuye, njozi za vile ambavyo vilikuwa ndani izo mwake, zamuhagurukije intambara muri bene se, hayo ndiyo yamemsababisha vita katika mandugu zake, kuko ibyo yababwiraga ari byo bimwuzuye. kwa sababu yale alikuwa anawaambia yale yamejaa ndani Abantu mwake, bumvaga badashaka kubyakira. wanadamu walikuwa hawataki kuyapokea. Yesu arababwira ngo, Siku moja akawaambia, narose inzozi, nimeota njozi, mbona imiba nikaona umwe izungurutse, 11 ikinizunguka, hasigara gusa umwe uhagaze, kukabaki moja tu ikisimama, indi 11 yose ingine 11 yote ikubita imbere y'umuba wanjye. imeanguka mbele ya mzigo wangu. Uvuze gutesha, Unasema nini wewe? imiba 11 turi bene so 11, Mizigo 11, tuko wa ndugu 11, usigaye ni wowe. uliyebaki sasa ni wewe. Urashaka kuvuga ko tuzagucira bugufi? Unataka kusema wewe tutakupigia magoti? Bimuhagurukiriza intambara. Ikamsamamishia. Bukeye undi munsi ngo arongera ararota, Ngine siku akaota, akababwira ngo, anawaambia, nabonye ukwezi nimeona nyota, n'izuba nimeona jua na nyota n'inyenyeri 11 na nyota 11 binyikubita imbere, zikijipiga mbele zangu, birandamye. ikaniabudu. Baramubwira tugushatse kuvuga kuko twebwe na data na mama twese tuzakora. Nataka kusema sisi na baba na mama tutakuabudu wewe. Se ngo arabyumva aramucaha, Babaye akamsikia akamazisha, akaza agenda nizo nzozi mu mutima, lakini alikuwa anatembea na njozi hizo katika moyo wake. amen, Amen. haleluya, Haleluya. Yesu yajyaga abwira abantu akababwira ngo mvuye kwa data. Yesu alikuwa anawaambia wanadamu, natoka kwa baba. Kimwe mu birego bamureze, Kimoja kwa mashtaka baravuze ngo ajya yiyita umwana w'Imana, amesema yeye anajiita kandi mtoto wa Mungu, ntidushaka ko akomeza kwitwa iryo zina, tena hatutaki aitwe jina hilo, arihindure akaba umuntu mugufi nkatwe, awe mwanadamu kama sisi. yavugaga icyo ari cyo, Alikuwa anasema kilicho, ntabwo yabeshaga, hajadanganya. icyo yari ari cyo, Kile alikuwa nicyo yabwiraga abantu. ni kile alikuwa anawaambia wanadamu, Ariko abantu lakini wanadamu ntibakunda inzozi nziza, hawapendi njozi njema. abantu Wanadamu ntibakunda uzagera imbere, hawataki yule atakuwa mbele. ko mwese muresha. Mwambie kwamba nyote mko Iyo uvuze pamoja. inzozi zawe mbere y'igihe, Sema njozi zako ama mpango yako mbele, zaguhindura kimwe zitakubadilisha kimoja, ubishaka kugucisha ijosi. ambazo zitakubadilisha Yosefu badilisha njozi zako. atabwa muri prison, Joseph akaingia katika jela, nyuma yabwo nyuma ahabwa icubahiro. akapewa utukufu. Zashushanyaga iki? Ilikuwa inazihirisha nini? Yuko imibabaro ya Kristo Mateso ya Kristo izabanziriza icubahiro ciwe, itaanza kwa utukufu wake, kuko Kristo yabanje kunyura ku musaraba, sababu Kristo amepitia msalabani kwanza, hanyuma alafu akazamurwa, akapandishwa, agahabwa icubahiro akapewa heshima kiruta ibyaremwe byose. kiliko juu ya viumbavyo Umwanditsi vyote. w'Abaheburayo Hivyo hivyo mwandishi wa Hebrania yakomeje asobanurira abantu ibya Kristo, akawafafanulia watu mambo ya Kristo, ntibabyumva, hawajasikia, ariko arababwira ngo reka mbabwire abantu Kristo aruta. lakini akawaambia acha niwaambie Kristo ako juu Arababwira ya ngo kina nani? Kristo araruta abamarayika, Kristo ako juu ya wamalaika, ngo icubahiro ciwe utukufu wape ama heshima ngo yake kiraruta ic'abamarayika. iko juu ya wamalaika. Arababwira ngo umuntu wa kabiri mujya mwemera muri Akasema Isirayeli mtu wa pili ambao mnamkubali Israeli ni Mose. si Musa. Icubahiro cya Kristo Heshima ya Kristo kiraruta icya Mose, iko juu ya Musa, kuko icubahiro kwa c'umwubatsi sababu heshima ya mjenzi kiruta ic'inzu. ni juu ya nyumba. Mose Musa ni nk'inzu yubatswe ni n'umwenjeniyeri. kama nyumba iliyojengwa na engineer. Amen. Amen. Kristo niko aruta Mose. Kristo ni hivyo, ako juu ya Musa, Mujya mushaka kumushushanya nawe. akiwa anataka kumtofautisha. Joshua wabinjije Kanani, Joshua aliyewaingiza Kanaani, Kristo nawe aramuruta. Kristo ako juu Ni yake, mukuru cyane kuruta ni Yoshua, mkubwa kuliko Joshua, kandi ni mukuru cyane kuruta abatambyi, tena ni mkuu kuliko ndetse ni makuhani, na mukuru cyane kuruta abahanuzi. tena ni mkuu sana kuliko manabii. Abereka kuko icubahiro ciwe Akaonyesha kwamba heshima yabuje yake kiri hejuru y'abo iko batekereza juu bose, ya wale ambao mnafikiria wote, ariko kugira ngo yinjire mu bwiza bwiwe lakini ili aingie katika utukufu agomba wake kubanzirizwa n'imibabaro. lazima kwanza ianze na mateso. Niko n'ubuzima bwa Yosefu, Vivyo hivyo maisha ya kugira ngo Joseph, agere ku ntebe ili y'icubahiro, afikie kiti cha abe heshima, minisitiri muri Egiputa, awe waziri mkubwa, zagombaga kubanzirizwa no kuba muri prison, lazima aanze na jela, agateshwa agaciro, aangushwe hanyuma sana, akazamurwa apandishwe, agasumba bene se. awe juu ya ndugu zake. Haleluya, Amen. haleluya. Haleluya.
Mana nidufashe ejo nzabivuga mu yindi nyigisho. Mungu akitusaidia kesho nitasema kwa Nubona maneno. ubuzima bwawe ntibujya bunyura mu mibabaro, Ukiona maisha yako hayapitie kwenye mateso, nawe ubwawe uzitekerezeho. nawe kibinafsi ujifikirie. Ushobora kuba ntaho uhaye uva ntaho uri mugana, Inawezekana hautoki mahali au endi mahali, ubona ubuzima bwawe lakini bunyura mu ukiona maisha ntambara, yako inapitia kwenye vita, ujye urinda ikiri mu mutima. wewe linda kile kilicho moyoni mwako. Icyo Satani ahiga, Hicho ndicho Shetani uyu anawinda. mubiri n'izina ryawe, Si mwili ni jina lako, ahubwo arahiga imbuto y'Imana iri muri wowe. bali anatafuta tunda la Mungu ambalo liko ndani mwako. Nubona urimo urageragezwa n'ibintu bitandukanye, Kiona wewe unajaribiwa na mambo tofauti, uvuga ngo hariho icyo mbonamo buriya. jua kuna kile ambacho Shetani anaona ndani mwako. Haleluya. Haleluya. Ntabwo yapfa kugutera Hawezi kukushambulia adafite impamvu zica kubona, bila sababu ya kile ambacho anaona ndani mwako. ikikubamo Kile ambacho kimo ndani mwako, nico kiguhagurukiriza intambara. hicho ndicho kinasimamisha vita. Icyari muri Yosefu Kile kilikuwa ndani ya nico Joseph, cyamuhagurukirije intambara kuri hicho Benesi. ndicho kilisababisha vita kwa ndugu zake. Kintu cya nyuma Yosefu yakoze Kitu cha nyuma ambacho Joseph ametenda gishushanywa na Kristo, kinachozirika cha Kristo, yatujije se na bene se aliwapa makao mandugu na babake, aheza mahali pema harusha handi kuliko mahali kingine, ubwiza. wema. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana mu rukundo rwayo, Mungu kwa upendo wake yabonye ahantu hose yateguriye kuduhera imigisha, iliona mahali popote aliandalia kutupea ibona baraka, nti turimo tubisingira, akaona hatufikii, idutegurira heza harusha handi ubwiza. ikatuandalia mahali pema kuliko mahali Bari pengine. igomba kuduhera imigisha idukwiriye, Hapo ndipo atatupea baraka zitusitiri, ni muri Kristo ni Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Niho heza Hapo ndipo pema, harusha handi hose mahali pema kuliko mahali kwingine, ubwiza. mahali kwingine Muri uwema. buno buzima Katika maisha haya hari amashuri kuna masomo twita meza ambayo tunaita mema kuruta ayandi, kuliko mengine. hari ibihugu Kuna nchi twita byiza kuna vita nchi nzuri kuruta ibindi, kuliko zingine nchi. hari amazu Kuna majumba twita meza tunayaita majumba kuruta mema ayandi, kuliko mengine. hari amamodoka Kuna magari twita meza tunayaita mema kuruta ayandi, kuliko magari mengine, ariko heza lakini mahali haruta pema handi ubwiza kuliko mahali Imana kwingine yapfuje gutuza ikiremwa muntu ambao Mungu aliandalia ni mwanadamu muri Kristo ni Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Twaririmbye ngo nafurahia baraka zote Tumeimba nimefurahia baraka za zote ulimwengu wa roho. zo mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo karama hizo Tena izo mpano nalizipewa katika kufa kwa Yesu. nazihawe biciye mu gupfa kwa Ngiye Yesu. kuvuga ibintu bigufi mbere yuko tuja muri Kristo. Nataka kusema maneno mafupi mbele ya kwenda kwa Kristo. Kristo twaboneye aho heza harusha handi ubwiza. Mema ambayo tumepata mahali pema kuliko mahali kwingine. Ese mbere yuko tuja muri Kristo twarihe? Je, mbele ya kwenda katika Kristo tulikuwa wapi? Twari muri Adamu. Tulikuwa ndani ya Adamu. Mbere yuko Imana idukura muri Adamu, Mbele Mungu atutoe katika Adamu, mbere yuko Imana idushira muri Kristo, mbele Mungu atuweke katika Kristo, twari muri Adamu. tulikuwa ndani mwa Adamu. Imana igireba muri si Mungu anaangalia katika ulimwengu, ikabona ubwoko bubiri bw'abantu inaona utofauti wa watu wawili mwisi yose, katika ulimwengu mzima. n'abari muri Adamu Ni wale ambao wako ndani ya Adamu n'abari muri Kristo. na wale ambao wamo ndani ya Kristo. Twizera Bibiliya, Lakini sisi tunaamini kuko Biblia, Bibiliya itubwira kuko Imana yaremye umuntu kwa umwe, sababu Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu mmoja, irema Adamu mu shusho yayo, ikamuumba Adamu kwa sura kandi yake, ikaduhamiriza kuko arimo ibyaremwe byose tena byakomotse. inatusitikizia kwamba mambo yote yaliyoumbwa Bose bari ndani, muri Adamu. yale yote yaliumbwa alikuwa ndani ya Adamu. Byange cyangwa se ubyemere, Ukikubali ama usikubali, Bibiliya ihamya kuko ukomoka muri Adamu. Biblia inasisitiza kwamba wewe unatoka katika Adamu. Igihe Adamu yakoze icyaha, Vile Adamu ametenda dhambi, ni ukuvuga ngo abamukomokaho bose tusema wale wanatoka kwake wote, cya cyaha cyarabakurikiye. dhambi hiyo imewafuata. Nicyo cyatumye Paulo abwira Ndio Abaroma, maana Paulo aliambia arababwira Warumi, ngo kuko bose bakoze ibyaha aliambia kwa sababu wote ngo wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza bw'Imana. hawajafikia utukufu wa Nuko Mungu, Imana yabarebaga kwa sababu Mungu alikuwa anawaangalia, bose muri sekuruza wabo, inawaangalia ndani ya baba ikareba aho yao, bakomoka, inaangalia mahali ikavuga wanatoka, ngo bose bakoze sema ibyaha wote wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza nabageneye. hawajafikia utukufu ambao nimewaandalia. Bahagarika ahantu Lazima niwaweke babasha mahali gushikira ubwiza bw'Imana. hao watafikia utukufu wa Hari Mungu. izindi Bibiliya zivuga ngo Kuna Biblia zingine bose zinasema bakoze ibyaha wote wametenda ngo dhambi bahinduka bagufi. wakabadilika wafupi. Amen. Haleluya, Haleluya. haleluya. Iyo umuntu ari mu byaha Mtu akiwa katika aba ari dhambi mugufi, yeye ni mfupi, ntabasha gushikira ubwiza
ubwiza bw'Imana. hawezi fikia utukufu wa Mungu. Abakomotse rero bose muri Adamu Waliotoka ndani ya Adamu sasa babazweho icyaha. wamehesabiwa dhambi. Cyo ni ikintu cya mbere. Hiyo ni kitu cha kwanza. Cya kabiri, La pili, abari muri Adamu bose wale walikuwa ndani ya Adamu wote bagezweho n'urupfu wamefikiwa na kifo kubera icyaha. kwa ajili ya dhambi. Cya gatatu, Ya tatu ni ukwiciraho iteka. ni kujihukumu. Buriya Bibiliya iravuga ngo Biblia inasema nta mahoro y'umunyabyaha hakuna amani kwa mwenye dhambi. ni kuwiteka avuga. Vivyo hivyo Mungu ananena, Kandi waguha ibyo utunze byose muri buno buzima, tena mtu akupe kila ambacho unaishi nacho katika maisha yako, wicira urubanza, lakini ukiwa na moyo wa hukumu ntiwobona ubutunzi utunze. huwezi ona mali unayo. Nasanze amahoro akomeye mu buzima umuntu yatunga Nimekuta amani mtu anaweza kuwa nayo ni ugutunga umutima utagucira ni urubanza. kuwa na moyo ambao haukuhukumu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Paulo yabibwiye Timoteyo, Paulo aliambia Timotheo, aramubwira ngo Imana nkorera akamwambia Mungu ninayemtumikia nkurikije basogokuruza, fuatia mababu zangu, ufite umutima utancira urubanza, bila moyo ambao ngo unanihukumu. niyo ntanzeho umugabo. Hiyo ndiyo natoa shahidi. Amen. Amen. Umwe mu mitungo wogira uri umukristo, Mmoja kwa utajiri ambao unatakiwa ukiwa Mkristo ni ukugenda na conscience, ni kutembea na kutokujihukumu urubanza, bila kujihukumu ubuzima bwawe katika maisha yako. kuba ufite umutungo ukomeye. Hapo una utajiri mkubwa. Icyaha Dhambi cyazanye urupfu. kimeleta kifo. Icyaha kimaze kuza muri twebwe, Dhambi ilipofika ndani mwetu kizamura kwiciraho iteka muri twebwe. ikapandisha kujihukumu ndani mwetu. Ntitwumve kuko turi stable dutuje, Hatujisikii utulivu, ariko Imana ishaka kudutuza ahantu, lakini Mungu anataka tuishi mahali imitima yacu izatekana ikagira mahali amahoro. mioyo yetu itatulia ipate amani. Kindi kibazo twagize muri Adamu, Ingine shida ambayo tumepata ndani ya Adamu, twahindutse abashitsi ku masezerano y'Imana. tumebadilika kuwa wageni kwa magano. Ni mu gitabo cy'Abaefeso Katika kitabu cha Waefeso mu bice bibiri, sura pili, Paulo aravuga ngo mwibuke kuko mwebwe abanyamahanga Paulo akasema, kumbukeni nyinyi mwari mataifa, mwisi mudafite Imana rurema, mlikuwa ulimwengu bila ngo Mungu, mutandukanije n'ubwisira, mlikuwa mmetengwa na ngo nta ulimwengu, byiringiro by'ibizaza hamkukuwa na matumaini yajayo, mwari mufite muri mwebwe. mlikuwa ndani mwenu. Hanyuma Imana ibyitegereje, Alafu Mungu alipoyaona ibona haya, ahantu dutuye kaona mahali tunaishi ni habi, ni mahali pabaya, yifuza kudutuza heza harusha ahantu katafuta bwiza. kutupea mahali pema kuliko mahali pengine. Haleluya. Amen. Amen. Biblia iravuga mu gitabo cy'Abakorinto igice Biblia cya mbere inasema katika kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza n'umurongo wa 30 na mstari wa 30, ngo niduha kuba muri Kristo Yesu. yeye ndiye anatupa kuwa ndani ya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo niduha kuba muri Kristo Yesu. Mungu yeye ndiye anatupa kuishi ndani ya Kristo Avuga Yesu. ibintu bine yaduhindukiye. Akasema maneno manne aliyetubadilishia. Waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Imetubadilishia kuwa hekima kutoka kwa Mungu, Kukiranuka, na kuwa mwenye haki, ngo no kwezwa, na kutakaswa, ngo no gucungurwa, na kuokolewa, kugira ngo wirate, ili yule ambaye anajisifu ngo yiratane izina ry'Uwiteka, ajisifu na jina la Kristo, kuko bidakomoka muri kamere yacu. sababu haitoki katika utu wetu. Sitwe twakunze Imana, Sisi tumependa si Mungu, urukundo twakunze Imana, si upendo ambao tulimpenda ahubwo Mungu, ni Imana yadukuye, bali ni Mungu aliyetutoa katika Adamu itujana muri Kristo, akatupeleka ndani ya Kristo. ikiraro kidukura muri Adamu, Kitu ambacho kinatutoa katika Adamu, ikiraro kidukura muri Adamu kitujana muri Kristo, kitu ambacho kinatutoa kwa Adamu kitufikishe ndani ya Kristo n'umusaraba. ni msalaba. Amen. Amen. Umuntu wese wanyuze ku kiraro cy'umusaraba, Mtu yeyote aliyepitia kwa daraja ya msalaba, ava muri Adamu akatoka kwa Adamu akinjira muri Kristo. anaingia kwa Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Paulo rero ajya kwandikira Abaefeso, Paulo alitotaka kuandikia Waefeso, ni kimwe mu bitabo yanditse, ni kitabu kimoja kwa vitabu alivyoandika, adakeneye kubahugura ibindi amakosa barimo cyangwa si ibindi, ila kuambia makosa mengine walionayo. nushaka kumenya amarangamutima ya Paulo, Ukitaka kujua hisia za Paulo, uburakari bwiwe, ama hasira zake, gucaha kwiwe, kukemea kwake, personality y'uburyo yarateye,
vile alikuwa naishi. uzasome mu gitabo cy'abakorinto ba mbere n'aba kabiri, Soma Wakorinto wa kwanza na wa pili, ubona amarangamutima ya Paulo uburyo yari ateye. utaona hisia za Paulo vile Ni igitabo zilikuwa. kimudekriva uko yari Ni ari, kitabu ambacho kinamchora vile alikuwa, ko kubera imikorere kwa sababu matumizi. haba ubwoko bubiri bw'abakristo. Kuna taifa mbili za Wakristo. haba abakristo b'abanyamubiri Kuna Wakristo wa kimwili n'abakristo b'abanyamwuka. na Wakristo wa kiroho. bose bakiriye Kristo, Wote wamempokea Kristo, ari mu buzima bwabo, ako ndani ya maisha yao, ari kumwe, lakini mmoja ayoborwa n'umwuka, anaongozwa na Roho, undi mwingine ya mirimo yose ya kamere matendo yale yote ya utu aracyayikora. bado anatenda. Niko abakorinto bari bameze. Vivyo hivyo Wakorinto walikuwa Yari yarababwirije Kristo, alikuwa amewaambia Kristo, bakira Kristo mu bugingo bwabo, wakampokea Kristo ndani ya maisha yao, akomeza gukora imirimo ya lakini kamere, wakatenda matendo ya utu, kugeza aho yarakaye akajya ababwira ngo mpaka alipokasirika ese nzazi kwambia, iwanyu nitwaje inkoni je, nikuje kwenu nikiwa na kugira ngo fimbo mbakosore. ili niwakosoe? Zagaragazaga ukuntu Ilikuwa nazirisha vile inyigisho yabigishaga mafundisho aliwafunza yabonaga zitabahindura, hazibadilishi, ariko runo rwandiko rw'Abaefeso lakini kitabu hichi cha ni Waefeso urwandiko yanditse ni nyaraka aliyoandika ashatse kubungura akitaka kuwapea ubumenyi bw'ibyo bafite muri Kristo, ujuzi ambao wanao katika Kristo, kuko yari azi ko barimo, kwa sababu alikuwa anajua kandi mu gihe ndani. ciwe bari bahagaze neza. Tena kwa nyakati zake walikuwa wamesimama Basubiye vizuri, inyuma y'igihe kirekire Paulo yarapfuye, walibadilika nyuma Paulo yari itorero alipokufa. rishimwa. Hapo kanisa Nicyo linashukuriwa. cyatumye umwanditsi w'ibyahishuwe Ndio maana katika kitabu cha avuga Ufunuo ngo wandikire itorero ry'Efeso, andikia kanisa la Efeso, uribwire ngo mfite icyo nkugaya, uliambie kuna ngo kile na nuko waretse kugairi, urukundo rwawe rwa mbere. uliacha upendo wako wa Bari kwanza, bahagaze neza, walikuwa wamesimama ari vizuri, itorero rishimwa. mahali kanisa Paulo rero linashukuriwa. abandikira runo rwandiko Akawaandika nakala hii ashatse kubahugura akitaka kugira ngo kuwatii, ababwire ibyo bafite muri Kristo. ili awaambie yale wanayo ndani ya Kristo. Imana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo imigisha y'umwuka irindwi yavuze Nitawaambia baraka 7 ya Roho ambaye amewaambia. ivuge nihuta. Alafu nikimbie. Aravuga ngo Imana y'umwami wa Kristo Akawaambia Mungu Baba wa Yesu Kristo ushimwe niyo na se, ashukuriwe pamoja na kuko babaye yaduhereye imigisha yose y'umwuka ambaye ametupa baraka zote za kiroho muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Amen. Gosheni yacu Gosheni yetu ni muri Kristo ni Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Igihugu cyiza Nchi nzuri kirusha ahandi ubwiza kuliko mahali pengine ni uwema muri Kristo Yesu. ni ndani ya Kristo Yesu. umunsi uzaba utari muri Kristo, Siku ambao hautakuwa ndani ya wasohotse muri Kristo, Kristo, umetoka ndani ya ujye umenya Kristo, kuri ahantu habi jua uko mahali harusha pabaya, ahandi ububi, mahali pabaya kandi kuliko mahali wateye pengine, intambwe lakini ukipiga ukinjira hatua muri Kristo unaingia katika Kristo kagumamo na unaishi hapo, akaba umuzabibu, unaishi nawe kama ukaba mzabibu, ishami, anaona ujye unakuwa ubwira tawi, umutima wawe ngo ntuye aheza ndio moyo wako naishi mahali harusha ahandi pema ubwiza. kuliko mahali pengine. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ikintu cya mbere rero Kitu cha kwanza arababwira ngo muri iyo migisha irindwi yaduhereye muri Kristo, akawaambia baraka hizo 7 ambayo ametupa ndani ya Kristo. yanditse mu gice cy'Abaefeso mu gice cya mbere Inaandikwa katika sura ya kwanza ya Waefeso 3 kugeza ku 13. 3 mpaka 13. Ndagenda nyivuga nihuta ariko uja gusoma witonze urayibona. Nitanena kwa uharaka ukisoma. Si yanje nihimbiye mu mutwe. Si yangu ambayo nimetunga kwa mwini, kwa Reka kichwa. mvuge tumaze kuva muri Adamu tuja muri Kristo, Tulipotoka kwa Adamu tukiingia kwa Kristo, ibintu bibiri twahawe by'ingenzi. maneno mawili tulipewa ya thamani. Icya mbere Cha kwanza twahawe ubugingo buhoraho. tumepewa maisha ya milele. Amen. Amen. Mu cyimbo cya rwa rupfu twarakuye mu cyaha, Kwa kutoa kifo kwa dhambi, wakiriye Kristo ambaye amempokea Kristo ahabwa ubugingo muri we, anapewa uzima wa milele, kandi ubugingo bwiteka, tena uzima wa milele, ubugingo budapfa, uzima ambaye haufi, budafite aho buhuriye haina uhusiano n'igicumuro Adamu yakoze na dhambi ambayo Adamu kijana ametenda, ubuzima bw'abantu mu rupfu. ambayo inapeleka maisha ya wanadamu Cya mbere katika duherwa kifo. muri Kristo Kitu cha kwanza ambayo tunapewa ndani ya Kristo n'ubugingo buhoraho, ni uzima wa milele. urwandiko rwa Yohana Nyaraka ya Yohana, mu byo yavuze kuri Kristo byose maneno ambayo amenena kwa Kristo yote birezima mu kintu kimwe. ameweka kwa neno moja. Yaravuze ngo Amesema yaje guhesha bari mu isi ubugingo, amekuja kuwapa wa ulimwengu maisha, ikintu kireze mu buzima bwa Kristo ambacho kinaunda maisha ya cyazanye Kristo, umwana w'umuntu mu isi, kilicholeta mwanadamu katika guhesha ulimwengu bari mu isi ni ubugingo. kupea wali ulimwengu Hanyuma maisha. iyo package y'ubugingo Tena baketi hiyo ya uhai irimo imigisha myinshi y'umwuka. imo ndani baraka. Haleluya. Haleluya. Amen.
kandi musha tena mpya. ni Isirayeli Ni Israeli yagombaga guhuza n'abanyamahanga lazima iungane na mataifa, akabarema mu mtu umwe, awaumbe mtu mmoja tena umuntu mpya, musha ugendagenda muri ino si, mtu mpya ambaye anatembea ulimwengu hii ni itorero rya ni Kristo. kanisa la Kristo. Amen. Amen. Rero Paulo avuga ino migisha baherewe muri Kristo. Kwa hiyo Paulo akasema baraka ambao wamepewa ndani ya Ni Kristo information agombaga kwagura ibitekerezo byabo. ni information ambayo anataka kukuza hekima zao. Gitangaje yagiye kuisoza, Alipomaliza sasa, yababwira ngo muyisengere kugira ngo muyihabe. hawajawaambia muiombee ili mpewe. La hasha, Ati ndabizi ko deje iri muri mwebwe, najua imo ndani mwenu, ahubwo icyo mukeneye ni iki? lakini kile mnahitajika ni nini? Musabe Imana Muombe Mungu ibaha umwuka w'ubwenge awape Roho no Mtakatifu, guhishurirwa, awape Roho wa hekima na itume ufunuzi, mubimenya, isababishe mjue, menye ibiba muri mwebwe, mjue yale yaliyo ndani menye mwenu, ubutunzi Kristo yazanye, mjue utajiri ambao Kristo ameleta mu bugingo bwawe. siku mliompokea ndani ya maisha yenu. Igice cya mbere n'umurongo wa 4, Sura ya kwanza mstari wa 4, kuko yaravuze ngo kuko yadutoranije kuva kera isi itarare, nasema ametutagua tangu awale ulimwengu kugira haujaumbwa, ngo tubabera ili tuwe watakatifu tutariho umugayo imbere y'Imana. bila makosa yoyote mbele za Mungu. Kuba uwera, Kuwa mtakatifu, kwitwa uwera kuitwa mtakatifu imbere y'Imana mbele za Mungu ni umugisha ni w'umwuka. baraka ya Roho. Amen. Amen. Kwitwa uwera Kuitwa mtakatifu n'Imana yera na Mungu ni mtakatifu umugisha w'umwuka, ni baraka ya kiroho, kuko kamere yo kwera kwa sababu utu wa ni kutakaswa umwihariko w'Imana. ni kibinafsi kwa Mungu. Imana yonyine niyo yera, Ni Mungu mwenyewe mtakatifu. ikugabiye iyo kamere yayo, Ikikupa sasa nawe utu wake ukakwitwa uwera, na wewe unajiitwa mtakatifu, iwita umugisha w'umwuka. hiyo ni baraka ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Ndanumva abigisha benshi Huwa nasikia wainjilisti wengi basoma rino jambo ry'Abaefeso, soma neno hili la Waefeso, namara kurisoma akaba bavuga ngo imigisha yose twaherewe muri Kristo, nasema baraka zote tulizopewa ndani ya Kristo. ngo uhabwa amafaranga, Unaweza pewa pesa, uhabwa visa, unaweza pewa visa, ntabwo ari imigisha y'umwuka, si baraka ya kiroho uongo hizo. mutupu. Hiyo ni uongo, Ariko kubera kuko ubwenge bwacu bwigishijwe nabi, lakini kwa sababu hekima zetu zimefunzwa vibaya, amadusara ngo niyo migisha y'umwuka. tunapepea eti ndizo baraka za Umugisha kiroho. wa mbere yababwiye Baraka ya kwanza aliyowaambia ni uwo kwitwa bera. ni kuitwa watakatifu. Kwera ni kamere y'Imana. Kuwa mtakatifu ni utu wa Mungu. Reka mbahere no rugero Acha niwape mfano mu hii gitabo cyo Kuva katika kitabu cha Kutoka ibice 3. sura 3. Mose ngo umunsi umwe ariko agenda Musa alikuwa anatembea sigaje iminota mike, baki na dakika chache, yarimo agenda alikuwa anatembea wabona igihuru kirimo gisha, akaona kijiti ariko ngo kinaungua, ntigikongoke, lakini hachiishi. ngo atambikishwa no kureba ishano ribaye, Akaenda kuangalia vile vilivyo. ngo ahagere, agiye kuhagera Alipofika ngo mahali yumva hapo, ijwi rimubwira ngo kwetura inkweto zawe, akasikia sauti inamwambia toa viatu kuko ngo vyako, ahugeze ari ahera. mahali umefika ni mahali patakatifu. Aha. Laha. Igihuru cyahindutse icyera gute? Je, kijiti kimebadilika kitakatifu vipi? Nuko cyari mu Imana yera. Ni kwa sababu kulikuwa ndani Mungu mtakatifu. Wewe ubwawe, Wewe kibinafsi witwa uwera unajiitwa mtakatifu kubera ko Imana yera ni kwa sababu Mungu mtakatifu wa ndani mwako. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Tachi igihuru cyari cyakoze, Hakuna kijiti hakijafanya kitu kugira ngo cyitwe icyera n'Imana, ili kiwe kitakatifu mbele za Mungu, kubera kuko Imana yera yari muri gihuru. lakini kwa sababu Mungu mtakatifu alikuwa Imana ndani, ibwira Mose ngo kiriya gihuru kirera. Mungu akamwambia Musa kijiti hicho ni kitakatifu. Israeli pastor yagezeyo, Israeli pastor amefika, baza bayita ngo ni igihugu gitagatifu, huwa wanaita inchi takatifu. Ni ukubera ko yitwa inchi takatifu. Kwa nini inaitwa nchi Ni takatifu? ukubera ko Imana yera iba muri cyo. Kwa sababu Mungu mtakatifu anaishi ndani ya nchi hiyo. Umunsi umwe Nebukadinezari Siku moja na aje kunywesha Nebukadnezari bya bikombe, alitaka kunywesha vikombe vya yaramubwira ngo hekalu. dukoreshe ibyo bikombe kuko ni byera. Alimwambia usitumie vikombe hivyo kwa sababu ni vitakatifu. Ibikombe byari bizakozwe iki kugira ngo byitwe kuko ari byera. Vikombe vimetenda nini ili viitwe vitakatifu? Twitwa bera Tunaitwa watakatifu kubera ko twatandukanijwe n'abandi, kwa sababu tumetengwa na wengine tukegurirwa Imana. na tunajipea Mungu. Amen. 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 Icyambere Ya kwanza
imana ikwita uwera Mungu anakuita mtakatifu kubera kuko imana yera ituye kwa muri wowe. sababu Mungu mtakatifu anaishi ndani mwako. Cya kabiri, Ya pili, witwa uwera unaitwa mtakatifu kubera ko watandukanijwe n'ibindi kwa sababu umetengwa na mambo mengine utegurirwa imana. na unajipea Mungu. Hakuriya biriya bikombe Kama vile vikombe byari byaratandukanijwe n'ibindi vilikuwa vimetengwa na vikombe vingine, bigashirirwaho gukora umurimo w'imana, ikawekelewa ili itende kazi za Mungu, ibyera tena vikaitwa kubera kuko mtakatifu byeguriwe imana. kwa sababu vimepewa kwa Mungu. Umugisha wa kabiri, Baraka ya pili, ngo kuko kwa sababu yagambire kuva kera amepanga ngo tangu ko awali duhinduka abana bayo ili tubadilike watoto ngo wake, tubiheshejwe na Yesu Kristo. tukipewa kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Biblia iravuga ngo kandi abo bose bamwemeye Biblia inasema tena wale wote bakizera waliomkubali izina rye na wanaamini jina ngo lake yabahaye ububasha bwo kwitwa amewapa nguvu ya kubadilika kuwa watoto wa Mungu, umwana w'Imana. kuitwa mtoto wa Mungu Ni umugisha ni w'umwuka. baraka wa kiroho. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ngiye kwivuga nihuta. Icya gatatu, Ya tatu, uwa gatatu yaravuze ngo kandi ngo niyo wadusagirijeho ubwenge bwose no kumenya. tena yeye ndiye ametupa hekima yote na kujua. Ubwenge Hekima bwo kumenya Imana, ya kumjua Mungu, iyo wamurikiwe n'umucyo ukiangaziwa na ukaguhesha mwanga, ubwenge bwo kumenya Imana, inakupa hekima ya kumjua ubwo Mungu. bwenge buguhesha kumenya ubushake bw'Imana. Hekima hiyo ya kutaka kujua matendo ya Mungu Ni umugisha w'umwuka. ni baraka ya kiroho. Cya kane, Ya nne, ngo niyo waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso. yeye ndiye ametupa kuokolewa kupitia damu yake, Amaraso ya Kristo mu bugingo bwacu. damu ya Kristo ndani ya maisha yetu Ni umugisha w'umwuka. ni baraka ya kiroho. Ageze hepfo Alipofika chini aravuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage, akasema kwa ajili ya huyo nasi tumepewa guhinduka urithi, baragwa mu bwami bw'Imana. tukapewa urithi kwa ufalme wa Ni Mungu. umugisha w'umwuka. Ni baraka ya kiroho. Haleluya. Haleluya. Hepfo kandi Chini tena aravuga ngo ibyo aribyo byaduhesheje kumenya ubushake bw'Imana. akasema hayo ndiyo yamesababisha tujue matakwa ya Discernment Mungu, y'ubushake bw'Imana. kujua matakwa ya Mungu, Ubwenge buguhesha kumenya ubushake bw'Imana. hekima ambayo itakujulisha kutaka kwa Mungu. Ni umugisha w'umwuka. Ni baraka ya kiroho. Hanyuma kuri 13 asoza 13 akimaliza aravuga ngo kandi niwe wadushizeho ikimenyetso, akasema tena yeye ametuwekelea muhuri, wadushyiraho ikimenyetso cy'umwuka we. akatupa muhuri ya Roho Mtakatifu. Imana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Umwuka wera mu buzima bwacu. Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu Umugisha ni w'umwuka. baraka ya kiroho. Mbere yazaga ku bahanuzi, Tena mbele ilikuwa kwa akaza ku wanabii, batambyi, anakuja kwa makuhani, akaza ku bami, anakuja kwa wafalme, akabakoresha igihe gito, anawatumia muda akongera mchache, kandi akisubirirayo. anarudi tena. Ariko umunsi Lakini siku binyuze mu moja muhanuzi Yoeli, kupitia nabii Yoeli, umwuka w'Imana aravuga ngo Roho wa Mungu akanena akasema, umwuka wanje ku bantu bose, nitawekelea Roho wangu kwa watu ntabwo wote, azakomeza kuza ku bantu bamwe, si kwa watu wamoja tu, zamusuka ku bantu bose nitaweka kwa watu wote kugira ngo ayobore abantu bose. ili aongoze watu wote. Biblia iravuga ngo abayoborwa n'umwuka Biblia w'Imana. inasema waongozwa na Ngo Roho nibo bana Mtakatifu. b'Imana. Hao ndio wana wa Kuzura Mungu. umwuka w'Imana mu bugingo bwacu Kujazwa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu ni umugisha w'umwuka. ni baraka ya kiroho. Amen. Haleluya. Amen. Kuba muri Kristo Kuishi ndani ya Kristo no kugabana iyo migisha yose na kupewa baraka hizo zote ni ugutura heza ni kuishi mahali pema harusha ahandi kuliko mahali pema kwingine, ubwisi. kuliko mahali kwingine. Muhaguruke. Simama tuombe. Nafurahi Baraka zote